Canınızı bergenge dayarбыз. Adaхан Мадмаров Кимсанбаевичқа. Adaхан Мадмаров Кимсанбаевичқа. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Birinchidan Allohga cheksiz shukr bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ptagan salovatlar bo'lsin. Aynan Qirg'iz elim. Buni hozir o'tirgan, bilikda o'tirgan, qantib kelib qolgan bilikdagilar Adaxondan qo'linglar tortdilar. Bu Madmarovni Qirg'iz eli qanchalagan el biladi qanday ekanini. Bugun chiqardilar, ertangi kun kech bo'ladi. Sadir Mulko'joyev, sizni jatqaningizda biz qayrilganmiz, biz churqaganmiz. O dakansalaringizga ishonbangiz. Janingizda yurgan pomochnik, bayaqi kengashchilaringiz bari jalg'anchilar bular. Meni aytarim, o'zingizga kelingiz Sadir Mulko'joyev. Unutib bo'lmaydi bunday menen aq odamni qamatgan, boshqa qilgan. Bir adam boshqarsin Qirg'izistonda. Bilib turamaz qancha odam boshqarib o'tganingizda. Siz boshqarib o'tasiz, qamchi tashib boshqarib o'tadi. Bu joqdan Aygul Japarova boshqarib o'tadi. Bu joq kelbesinglar jamon bo'ladi bu joqqa. Biz buna qashayib jo'ndan kelgan yo'qmiz. Shu bari yumushimizni tashlab keldik buna. Bugun qayrilayli. O'zingizga kelgilar. Bir barınız kengashchi qator buna olimlarimiz bor, Maqsad Hoji bor, Abdushukur Normatov bor. 2 rakat namoz o'qib turib, o'shalardan bir kengash so'rangiz. O'shanda bilasiz qanday bo'lib o'tganini. Mo janingizdagilarga ishonbangiz. Bu Adaxon Madmarov aq ekanini bütün el biladi Qirg'iz eli. O'shol men qayriluvim. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'izistondagi jerdeshlar. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsinki, mana shu sizlar bilan mana Allohning amri bilan shunday baylanishda turamiz. Aytayın deganim, elim, jerim, ota mekanim deb, bala chaqamizni deb, nevaralaringizni deb o'ylangan patriot azamatlar bo'lganlar. Vaqt yetdi. Adaxondan ne kuni? Qanday kuni qildi? Emne uchun ani baldarmen yurgan yerine bar qamaydi. Qanday aqысы бар? O'ylayel. Bo'ldi. Bütün öngülerimiz talqalanып atsa, sularımız satılып atsa, qarab turaveramiz. Qirg'izistondagi patriot azamatlar o'ygun oylu Adaxonni chiqarib olayli. Adaxondan qo'lingni tart bilik. Yetişet bo'ldi. Boshqa bizning daha 28 batırımız var. Alarдағы boşot. Qirg'iziston elim o'ygun emi bo'ldi. Assalomu alaykum. Bütün Qirg'iziston partiyasının qo'llovchilari, yana shu Qirg'iz elim. Biz 2017-yılı tüptölgen men maqbul emas qiymalının aktivistleri çoğulup turabız bu жерде. Adaxon Кимсанбаевичтин демилгеси менен tüptölgen aktivistlerдің тобы бұл жерде. Биздин кайрылуубуздун себеби Adaxon Кимсанбаевич ар дайым Qirg'iz элине кызмат кылып келген. Анан сүйлөгөндү шагын сындырган уста экенсиңер силер. Убагындагы өткөн күндү бир аркага кайрылып кайрап койсоңор жакшы болот эле. Keç болду электе бул ишиңерди токтоткула. Assalomu alaykum, hurmatli Bütün Qirg'iziston partiyasının qo'llovchilari, jana men maqbul emasman qiymalının müçeleri. Mana o'zingizlar bilgandek, bizning boshimizda qora bulut aylanib, bizning liderimiz Madmarov Adaxon Kimsанбаевичти qara jala menen bolbogon mamlakatga chiqqinchilik qildi degan bu uyattуу berenelerdi qo'yib, bizning Madmarov Adaxon Kimsанбаевичти qamagani bu mamlakatga el emas, dunyo жүзүнө şermende болдук. Ошон үчүн men Qirg'iz elinden, jana Bütün Qirg'iziston partiyasının qo'llovchilaridan qo'luna partiyaga qarmab turgan bardıq müçelerге qayrilab bilen. Kelingizler. Uxtaganında эле өз убагы болот, ойгонгонунда эле өз убагы болот. Ойгонолу, ойлонуунун эч кандай кереги жок. Эч кандай ойлоно турган убакытта калбады. Биз Madmarovду чыгаруу үчүн ар бир нерсени кылышка аракет жасашыбызга мүмкүнчүлүк убактыбыз келди уже. Биз эч кандай уктап жатканга убактыбыз жок. Биз лидерибизди ошол түрмөдөгү, ошол Садыр Жапаровдун местасына калтырууга биздин эч кандай укугубуз жок. Ал места Садыр Жапаров менен Ташиевдин местасы. Madmarov болсо, бул дүйнөлүк лидер, бул саясатчы, чыныгы депутат, элдик лидер деп коет бул кишине. Ошон үчүн айтам мен, элдин атынан сүйлөп аткан бул 5-чи микрофондун ээси Madmarov Adaxon Kimсанбаевичти биз колдоп, коргоп калышыбыз керек эл. Ошондо биз анан биз Кыргыз эли болобуз. Суубуз сатылды. Бирибиз чыгып бир нормаль сүйлөгөнгө жарабадык. Лидерибиз болобу, башкабыз болобу. Жерибиз сатылды, мөңгүбүз сатылды, элибиз атылды. Кимиз сүйлөй алдык. Только ушул киши гана сүйлөп чыкса, бул кишинин тилин кыркып, колун сындырганга аракет жасап баштады. Ошон үчүн айтат элем,
Kırgız elim, ойгонолу, ойлонууга эч кандай убакыт жок. Келиңиздер. Мына биз Москвадагы Бүтүн Кыргызстан партиясы мен макул эмес кыймылы, Кудай буйрса, биз сиздер менен Мадумаров үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка! Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка!